Yesus Kristus paima ipuka hita lawanta bani sogot niarion diar ase martonggo hita. Ale Tuhan na bata bapa nami na isurga, terima kasih Tuhan. Tong doi hapon hanami pasu-pasu apa pandramotionmu. Jana siol hanami manjalo hatamu Tuhan nagawi onjolan nami nalaho memuka arion Tuhan sehamana tota marianan ibagas uhul apa pikiran nami bagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Bapa inang kuriana hina holongan ni Tuhan ta Yesus Kristus hatani nebata nasi hol manise hita bani sogot nyarion tersurat bani kitab Jeremia bindu 4 ayat 10 opat. Lihat asehi bahasa hanami hubata ganupan Jeremia bindu 4 ayat 10 opat. Burihima uhurmu bani hajahaton ale Jerusalem ase maluaho pikadukah nari marianan pikiranmu na jahat in ibagas uhurmu diar ase salinari ibasahon hanami. Burihima uhurmu humbani hajahaton ale Jerusalem ase maluaho pigadokan nari marianan pikiranmu na jahat in ibagas uhurmu ibarjai madas nitene. Bapak inang kurina hina holongan ni Tuhan ta Yesus Kristus mungkin gati ibagas uhurta ibagas pikiranta iagan hita nebata song lang mani sehita song nalang sari bata lang manjalo tonggota jana lang membalusi haganupan duruh ta iagan hita nebata marosu hita ibagas situasi na aboy hatahonon borat sitaronon na itu pakon hita ay tetapi akan nasihol ijalo hita marhitehon teks firman Tuhan na ondos bata bani sogot nyarion ijon tersurat bahasa ase maluaho sa sitong ni nebatasi hol hita ase lang ibaga sitaronon na idupakon hita ay nebatasi hol ase hita boy mandai pasu-pasu na si hol iberi nebata hubata jana ijon tersurat bahasa ahadona mananglangi hita ibagas mandupakon pasu-pasu pambenan ini bata ibagas pergulhanta ay mahajahaton. Makani ijon isobut bahasa perlu kita memburihi uhurta umbani hajahaton. Sasitong ni na manlamlangi kita na membayi kita lamboy mengahapkon mandupakon pambehenan ni batana luar biasa ibagas pergulhanta ay mahajahaton ta ay madosata na binahin hita. Makani bani sokon niarion kata ni bata si hol pasingat kon hita ase hita ra introspeksi diri mengevaluasi diri nagape penghalang bata mandupakon pambehenan ni bata ay lapitah kitab Jeremia nabi Jeremia nama katahon on tapi bapak inang bani kitab Yesaya nabi Yesaya pe pada sekon pasal ay tene tersurat mai bani kitab Yesaya bindu 50 sia ayat 1 dan subani ayat 2 ijon isobut sonon tonggorma seng na hurang ganjang tangan ni Jehovah lahu mangurupi anja seng marhapal pinggol ni lahu manangihon tapi hajahaton nima dotene manirang hanima humbani na batanima anjaha dosanima membahen lingot bohini hubanima kabeseng itangihon hanima. Bapak inang kita ganupan kitab Yesaya pada sekon bahasa hajahaton ta membahen kita tersirah kita bani nebata jana dosa ta do membahen lingot bohini hubata kabeseng itangihon hita. Takas torang bahasa lama dong ibalas uhur ni nebata ase hita mandau hubani tapi halani hajahaton tado nang membain hita mandau hubani jana boy hatahonon hita penang ibagas harosuh ni nebata ay mahitehon teks na ondos bata bani sogot niarion nebata na pertama sa sitoni sihol ase hita total ibagas iya sihol ase hita boy manghapkon pasu-pasu na humbani sehingga ijon ma perlu kita mengintrospeksi diri ase haganupan perguruhanta total ibagas nebata jana hita boy manghapkon mandupakon pasu-pasu na humbani jana hajahaton ta na memben hita
lang boy mangahapkon pasu-pasu na humbani ni bata. Sehingga Bapa inang kita galupan kurian na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus, perlu tongon kita mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Jangan-jangan Bapa inang hagalupan hamaholon na hidup ako kita bani panorang on ay halani ahado, halani haja hatonta, lang halani harosu ni bata. Mungkin bani panorang on doma sebulan, o 6 bulan, atau setahun, atau bertahun-tahun na siyang martongo bani ni bata. Ihap kita lang ibalus ni bata tunggot ta. Tapi satu sisi perlu tene kita mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, tongon do nani hanami duma ibagas harosuh ni bata sanggah manggul duniaon. Tongon do kita doma bertobat o bahkan uhurta ase kita boy ibagas rencana ni bata. Ijon ma takas torang bata ase kita boy mengevaluasi diri, boy maluah umbani hamaholon na hidup akan kita maritang aha iburi hita ma uhurta umbani haja haton martonggo mahita. Terima kasih Tuhan do maondos ben nami hatamu nagabe onjolan nami mangarusi pasal perkulan nami Tuhan anggo bani panerang on do situasi nami Tuhan na mandopakon citaron Tuhan bertahun-tahun. Mungkin bani paneraon ham siul manise hanami Tuhan marsaf ben nami sada persada ase hanami boy paubakon uhur nami ase lang lalapan nami ibalas hajatun nami Tuhan jana ma hidup ma uhur mangida hanami Tuhan pasap hama dosa nami Tuhan alani pitah aida sana boy in sagakon hanami Tuhan bahasa hidup ni uhur mudo membayan hanami malua kumbani dosa nami on Tuhan. Seham na tetap memperlubihan nami marhiti kuasa tu di muna pasing asihan nami boy manghapkon mandopakon hagalupan pambehinanmu halongangan na iberemu huben nami pon matonggo nami Tuhan ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amin.